ni nkerukia kilomita 200 kuma tauni ya Meru na kilomita 100 kuma tauni ya Mwingi. Ndiguru ya Maitie na Maithama, Kurunga na Mpara, Miro na Muthetu. Ndiguru iri na ngwataniro na utonga bwa nkoro. Yankanitwe ni kaunti ya Tharaka Nithi na Muro gwa Thagana, ira baingi bamitaga Tana River. Tukugwate ogeni Thagichu. Ntura ya Karwagi ni imwe ya ntura iria cionekanaga hakuhi na kirima kia Mukung'a. Na kariba ntura ino ibamwe ba aturi bara batari na gikeno nikira bakuga ni kwaga umenyi, utaramu na into bya kwenja kana gukinyira makio iria yonekanaga kirimani kia Mukung'a. Mukung'a ni kimwe kia irima birabira ya Bururu sub-county ni ya Thagichu. Na rugendo rwetu rwa gwitia kenda tumenya kana kuri na makio kana ari rwambira mathani marukiri. Kenda witigirwa gwitia kirimani gikeno mwanka ukathingatira gitene, irakurubayaga bakanenkerwo mburi bakathinja bakaruta kigongwana na mburi no mwanka ikethirwo iri nthenge. Tutebukana na untu bubu nyumani ukandamana na akuru baba gutongoreretie bagikuonagia njira ya gwitia kirima na nkero kio untu buthuku bukaya kumira bobomba gugutetheria. Ni rugendo rwa munoga kubaratia na kugwa nthiguru gukigwitia kirima kia Mukung'a na tugetie mwanka iguru Bururu na tugerie tuone. Ni rugendo rwa nkeruki ya mathaa mairi uri kurayo karaithiria kirima giki kia Mukung'a uthugania gutona untu raisi indi ugakinya rungu no kero ugambire safari ya gwitia mwanka kuria iguru ikurungu ndirure makiuri iria ukona tuntu ba muchetho. Kuthithina kai akurubuga kwi makiuri ogwi mtu tubona kaneri okanetire iri nundu itutongoretwe na akuru abeture tuikai nyuma ya rugendo rwa ithaa rimwe na nusu twakinya akuhi na ikurungu riria rikwirikanio rina makiuri na akuru baria batutongoreretie batunenkera mawatho na mitaratara ya kuthingatira agitunini mbio. Rugono rwa utonga bwa Kamankura rukathi na mbere ntugia rundeni ya Weru TV.